ni amatangazo abiri mbazaniye guturuka muri Mineduc hamwe na NESA. Itangazo rya mbere riravuga ku bijyanye na school calendar mwaka wa 2025-2026. Turababwiramo uko ibihembwe byose igihe bizatangira n'igihe bizarangirira. Turababwira kandi igihe ibizamini bya pratique bizakorerwa. Turababwira igihe umwaka utaha ibizamini national examination zizakorerwa. Ni muri urwo rwego rero mbabwira ngo ntimujye kure, turebere hamwe iri tangazo cyangwa se aya matangazo yaturutse muri NESA. Itangazo rya kabiri riraba rivuga ku bijyanye na school feeding. Niryo tangazo Mineduc yabaye yajya ishyira hanze. Abantu benshi bari bamaze igihe bibaza ku bijyanye na school feeding, ese nta cyahindutse. Iryo tangazo naryo turaribagezaho, ariko mbere yuko dutangira kubagezaho ayo matangazo, ndagira ngo nkubwire ko gutangira kw'amashuri ari ku itariki 8 z'ukwa 9. Tangira ry'uyu mwaka ugiye kuza ni ku itariki 8 z'ukwa 9. Rekana kandi nongere mbibutse ko ku banyeshuri bashaka guhinduza ikigo bizarangira ku itariki 2 z'ukwa 9. Abanyeshuri mushaka guhinduza ibigo nababwira kugira vuba kugira ngo mutazajya kurukarasa igihe cyararenze. Ndakeka ibyo ngibyo byo byumvikanye. Reka noneho tunyarukire ku itangazo ryacu. Itangazo ryacu ni itangazo ryasohowe ku munsi w'ejo. Itangazo ryerekana neza uko ibihembwe igihe bizajya bitangira n'igihe bizarangirira muri uyu mwaka wa 2025-2026. Igihembwe cya mbere kizatangira ku itariki 8 z'ukwa 9 2025, kirangire ku itariki 19 z'ukwa 12 2025. 19 z'ukwa 12 2025 ni igihembwe kizaba ari kirekire cyane kuko kizamara ibyumweru 15 byose. Noneho haze ikiruhuko. Ibiruhuko byo nta tariki bagiye bavuga, ariko n'ubundi birumvikana ko igihembwe kizajya kirangira nacyo kiruhuko. Ku gihembwe cya kabiri rero kizatangira ku itariki 5 z'ukwa 1 2026, kirangiye ku itariki 3 z'ukwa 4 2026. Ni igihembwe kizamara ibyumweru 13. Igihembwe cya gatatu kizatangira ku itariki 20 z'ukwa 4 2026, ubwo kirangiye ku itariki 3 z'ukwa 7 2026. Iki gihembwe cyo gishobora kuzaba ari kigufi kurusha ibindi byose kuko kizaba gifite ibyumweru 11. Ku bijyanye na Administration of National Practical Examination cyangwa se ku bazakora pratique, ubwo harimo TSS, TTC, accounting na nursing. Abo bose bazatangira gukora pratique ku itariki ya 1 z'ukwa 6 2026, barangize ku itariki 19 z'ukwa 6 2026. Pratique zamara ibyumweru 3 byose. Ku kijyanye na national examination cyangwa se nationale yo muri primaire zatangira ku itariki 7 z'ukwa 7 2026, irangire ku itariki 9 z'ukwa 7 2026. Ku bijyanye na secondaire teori izatangira ku itariki 15 z'ukwa 7 2026, irangire ku itariki 24 z'ukwa 7 2026. Ndakeka iri tangazo rirumvikanye. Reka noneho tunyarukire ku itangazo rya kabiri ku bijyanye na school feeding. Ryo ndaribasomera uko riri, ariko reka mbanze mwibutse gukanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Ndashimira kandi cyane abamaje kwinjira muri uno muyoboro ukugezaho ibyegeranyo, amakuru agezweho y'ingirakamaro by'umwihariko muri ibi bihe turi muri education. Ndabasaba ko habamo habaye buri tangazo ryose rizajya risohoka tuzajya turibagezaho 5 kuri 5, mubonere amakuru ku gihe. Reka noneho nyarukire ku itangazo rirebana na school feeding. Hangaha rirareba cyane ababyeyi. Itangazo nkaba ngiye kuribasomera uko riri. Tangazo hejuru atangira ikirango cy'igihugu cyangwa Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Uburezi kubahiriza amabwiriza agenga umusanzu w'ababyeyi mu mashuri. Birareba mu mashuri ya leta n'afashwa na leta ku bw'amasezerano hashingiye ku mabwiriza yo ku itariki 14 Nzeri 2022
ya Minisitiri agenga umusanzu w'ababyeyi mu mashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye ya leta ndetse n'afatanya na leta ku bw'amasezerano. Minisiteri y'Uburezi iributsa amashuri kubahiriza ayo mabwiriza. Minisiteri kandi iboneyeho kwibutsa ko umusanzu w'ababyeyi ku gihembwe wagenwe ku buryo bukurikira: amashuri acumbikira abanyeshuri ni 85,000. Amashuri yisumbuye yigisha abanyeshuri bataha ni 19,500. Amashuri y'incuke n'abanza ni amafaranga 975. Ahari icyitonderwa, amashuri yisumbuye ashobora kongera ku mafaranga yavuzwe haruguru 7,000, ariko bibanje kwemezwa n'inama rusange y'ababyeyi barerera kuri iryo shuri. Andi mafaranga yishyurwa na leta binyuze muri capitation grant. Kugira ngo ishuri rikore ibinyuranye n'aya mabwiriza igomba kubanza kwemezwa n'inama rusange y'ababyeyi barerera kuri iryo shuri, akarere riherereyemo ndetse na Minisiteri y'Uburezi. Turashimira ubufatanye mukomeje kugira mu guteza imbere uburenganzira bwo kwiga ku bana bose. Iri ni itangazo mbasomeye originali uko ryanditse, itangazo Minisiteri y'Uburezi cyangwa se Mineduc yasohoye kugira ngo ikure mu rujijo ababyeyi bamwe bari bafite impungenge z'amafaranga y'ishuri bazishyura. Reka kandi nkomeze kwibutsa abanyeshuri bazarukarasa ko itariki ntarengwa ari ku itariki 2 z'ukwa 9. Kandi mbwire n'abarukarashije bafite ubwoba bavuga ati ntibyakunze byarakunze, ndaje mbibasobanurire neza mu kanya gatoya. Icyo musabwa ni ugukanda subscribe, ubundi tukajya tubana 5 kuri 5 mu makuru tubagezaho. Ndabashimiye rero mwe twabanye, murakoze, murakarama, ciao ciao.